Jednog dana, visoko u maglovitim planinama, živeo je vuk po imenu Winston, ali Winston nije bio običan vuk. Ne, nije bio žestok ili zastrašujući, umjesto toga, bio je prijateljski nastrojen i dobronameran. Winston je provodio dane istražujući planinsko tlo, uvek željan da otkrije nešto novo. Ali nije lovio druge životinje kao većina vukova. Umjesto toga, više je voleo da sakuplja bobice i orahe, ili da lovi ribu iz čistih planinskih potoka. Jednog sunčanog jutra, Winston je naišao na grupu mladih lisica kako se igraju pored vodopada. Delovale su malo nervozno, ali Winston ih je pozdravio toplim osmehom i mašući repom. Hej, mali prijatelji! Šta radite u ovako divan dan? Mlade lisice su stidljivo objasnile svoju situaciju. Vežbamo svoje skanjenje veštine, ali bojimo se da ćemo pasti u vodu. Sa uzbuđenjem, Winston je ponudio svoju pomoć. Pa, ne brinite, prijatelji. Mogu vam pomoći. Pokazat ću vam kako da skačete bezbedno. Sa sjajem u očima, Winston je demonstrirao savršenu tehniku skačenja sa stene na stenu bez klizanja. Mlade lisice su gledale u neverici i uskoro im se pridružile, kikotajući se od radosti dok su skačale sa jedne stene na drugu. Uz smeh i igru, Winston je iskoristio priliku da nauči lisice o saradnji i prijateljstvu među različitim vrstama u šumi. Objasnio im je kako svi mogu živjeti u harmoniji pomažući i poštujući jedni druge. I tako, Winston je postao omiljena figura u planinskoj šumi. Životinje svih oblika i veličina tražile su ga za savete i druženje. Tako je prijateljski planinski vuk, Winston, živeo srećno do kraja života, šireći radost i smeh gde god da je išao. I u srcu svake životinje u šumi, postojalo je posebno mesto rezervisano samo za njega, podsjećanje da ljubaznost i prijateljstvo zaista mogu učiniti svet boljim mestom.